Ada suara ondel-ondel guys. Ondel-ondelnya hijau nih guys. Baru nih. Ondel-ondel terbaru guys. Warnanya hijau. Saya ikutin ya sampai sana. Aduh, ntar ya sampai. Joget ya nanti ya di sana ya. Kita ikutin guys. Yo guys, kita ikutin. Nih guys. Dari mana sih Sanggar Al Rizky guys? Dari Sanggar Al Rizky. Wah, kita di sana aja yuk guys. Kita kejar lagi di depannya guys. Ini guys. Dia berhenti ngapain tuh guys di situ? Joget dong, joget. Bentar ya. Dia joget tipis-tipis guys. Takut nabrak ada mobil. Banyak soalnya guys, kalau sore rame banget guys. Dia mau kemana lagi nih guys? Guys, kita ikutin lagi. Ondel-ondel yang ngumpet guys. Oh dia guys. Warna hijau guys. Dia pergi guys. Ondel-ondelnya malu-malu nih guys. Nggak mau joget ya. Oke guys, kita kejar guys. Kalian muter yuk. Guys, ondel-ondelnya. Ada yang ngantuk nih guys. Habis les sempoa. Halo. Ini nggak mau joget nih. Ya, dianya mau pulang kali guys. Mau joget bagian deh guys. Kemana lagi tuh guys dia guys.
subscribe.